Novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden juče je prvi put razgovarao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, izrazivši zabrinutost zbog hapšenja opozicionara Alekseja Navalnog, a ukazao je i na umešanost Rusije u kampanju sajber špijunaže i pogibija američkih vojnika u Afganistanu. Prema izjavama zvaničnika Bele kuće, Biden je pokušao da naglo zaustavi toplu retoriku svog prethodnika Trumpa prema Putinu. Takođe, nastojao je da ostavi mesta za diplomatiju, rekavši ruskom lideru da bi njihove države trebalo da finaliziraju petogodišnje produženje sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja Novi start pre no što istekne početkom sledećeg meseca. Za razliku od svog prethodnika, Biden nije pokazivao nadu u resetovanje odnosa s Rusijom, već je nagovestio da želi da pokuša da reše razlike, a ne da nužno poboljšaju odnose. Prema izjavama zvaničnika, Moskva je prošle nedelje zatražila razgovor, a Biden se složio, ali je hteo da se prvo pripremi njegov tim i da on razgovara sa evropskim saveznicima, uključujući lidere Velike Britanije, Francuske i Nemačke. Pre razgovora s Putinom, Biden je razgovarao i sa generalnim sekretarom NATO-a Stoltenbergom, obećavši posvećenost Sjedinjenih Država tom savezu. Kako je preneto iz Bele kuće, Biden je Putinu saopštio da njegova administracija razmatra upade u kompjuterski sistem i navode da je Rusija nudila novac talibanima koji ubijaju američke vojnike u Afganistanu. Tokom razgovora rekao je i da zna da je Rusija pokušala da se umeša u izbore 2016. i 2020. godine.